NIFTY bank bank NIFTY से ले रहे सर जो ट्रायंगल हम डिफॉर्म तो मान थोड़ा कोई ना इसे NIFTY bank लो bank NIFTY लो इसका कनो रसी वो आई कदाई NIFTY bank नहीं सर तात्रो 37 था वो मानी मानी सीधे ले इसे कनो नहीं वो 5 minutes की time frame निको आओ सर 5 minutes time frame सीधे करी फॉर्म तो वो माले बिना मुझे है वो ट्रायंगल हम कनो की आप पिक देना तब हम inverted hammer की तरह पिन बार हम ले तो सीधे की नाते मतोन दे हाइड्रोपदा आमतोन दे हाइड्रोपदा आमतो आम होगोय दो सर अदुदा लाइदो inverted पिन बार की तरह टाइम दा हारो मतम दा पुंग नते मखा दा नंग बार दो केंदन हाइनिंग बद पुंग 10 के दोय दा 12 के दोय दा हन नसु 10 की मना के दो सर 10 मना के 10 की साइड की को सिदे लेरेबा अदुगी द ट्रायंगल हम सिनगा फिबोनाची लौगान 50% लाखपनेबा सर हाई टू लो दो डाउन चतोय मान ब्रा कमाइन तो हाइदि अखोय ट्रायंगल की दसु पिक अनि फंगदि यारे हाइदना होय अरे पिक अनि दुदगी रेजिस्टेंट हाइदि सपोर्ट और रेजिस्टेंट यागा अदगी काम और कुंबदो दुम लौ खोलुना सरना मा हाबिबदो होय अदु ताबति एमदि हाइगे दो होय येंगसे अदु कनोदगी हौरगा येंगसे को 1 डे दगी यस को 1 डे दगी पुरा येंगसे नसे कोई का NIFTY bank कनोदा bank NIFTY को bank NIFTY से इसीदे सिंग टेस्ट उतोक देखो अदुगा ngarang han ju sune yeng de si chat se ko adu dum yeng mina se bank NIFTY से मान कारु से मागी लाइफ टाइम की हाइदि ऑल टाइम हाइदि कन प्लस तो रे नजा सिगी मफम सिदै नि बो हजि मान तारै से सि ताब से दम पिकटक न छाइदे कनो सि दम जेंगम बजाय मदु सब मानना को ममांगी NIFTY की दोइना नत्रा अदु NIFTY की दोइना खोइना सिसु दम खोगी हेड सोल्जर मसा दम जेंग बजाय अदुगो हजि हजि लैरिबा मागी सि केडन से सिसिदा मयामना उरिसिदि सिदा याम चावबो कनो अमने लै हाइबदुनि सिदा खोगी भुलुम मसौबो म लैरि यामना बिग सपोर्ट नै बसि सिगी लाइन सिदा थोरैसि को साइबो हाइगरोनि सिगी लैरिबा यामना असौबो सपोर्ट से नहान मासे लागा सिदा टच तौरगा मार्केट से खितंग हेंगलगा सिदा लेपखिबनिबा नत्रा दो ngarang di ka dore market se mathak to open tawraga ta sillaga sigi manung changsillaga ko sidani bo hoji hoji leirisi to adu market ki hoji live global ki market ka mayam si yenga ga di bank NIFTY se dum tarakpa ge chance sum ubu phangi na ra ubu phange aduga au atopa mana mana taraga di kadai bo tarakpa yabno to adu hoji mana leiriba jaga si di yamna strong support yamna strong oiba kanum kan mafam ni support sidagi haidharaga su sigi mafam sidi aina khambada ma thugaiba sungam ngamoina khalle satre line am su phom to wala makha de hoi sigi asigi lairiba kanu jaga sidi yamna strong oiba support ni natra adi man ta gaina tara bada asibau tauraga manungdang hak changsin lulurasu swaida swane laigiba ma नत्रगा सिदा खितंग चंगुरगा कनो हाइदि रिवर्स को मागी स्ट्रक्चर चेंज तौरपा म अदुनि बलाक्टुसे को अदु हजिना कनो द ट्रेन लाइन म फॉर्म तौब मालेब कदाइदा कनो द खितंग चिंबिरो न सर हिस्ट्री रोम मतोन अप्रैल लदागी दो सर अप्रैल लदाइदा मार्च अप्रैल चले अदुगी मखारदगी आमतु बदम पिक अनि फंगदी याबने बदम होय खंगम दे माले हम आई जस्ट थिंक द वे वन दे साइंदम हैपेट चावरपो मिजिंग सियाइ को आइदि मासे सपोर्ट लाइन ओइन support line je thugai ka ni bujik ta rai se
ntra support line je thugai ga ta da ine adu daily gi analysis te yenga ga di adu support line se thugai ga tarak pa sida hojik lai se sigi volume sida ne ba ma hojik lepi se ko adu sida gi nan thara ga di te nan thara ga di sida ne ba lak tu se ko adu koina si khaktang natta bada kana du su yengam se NSE India da ko NSE India kitang matam lori kana se loading NIFTY da win lai da ba wai se NIFTY da direct la phama all contracts ngang teng ngai sigo ya lai sida so kono open interest ki matung ina support kada ida laiba resistance kada ida laiba kyam strong oiba ga ida jo hepet yeng bajai natra market se oji lai se mana 37100 ki soida ne ko 37100 ki soida lai summi bra I kano sibo yamna pikne lai su ka gina contract information bank nifty summi ne upload de lakpada di kano se open interest se kai kadai dinu lai se khara chauna lai se soida kano de lai reba 37500 da lai re ko adugi mu next da laga di 38000 da ne ntra 37500 ki next da 38000 da ne adu download the support di support ne first one the 37000 da 37 da support ne sidagi amukamu kum da garaga di ko yamne strong di oideba da sidane ba lakto se 36500 da ko adu di hojik lai se download da lakpada di koina yeng se main point se kadai dano 37000 asini ko adu hojik koina side hojik koina side yengam badu da 37000 je kada waidana yeng achi badu 37000 je hojik mane lai ba jaga swai sini badu sigi jaga sini ba sigi jaga sida mane 37000 haire se kada waidana ko sida lai ba kano sini ba sai jaga sini sida kitang handra ga so mu 35000 di swai dagi mayam sini 37000 dagi handra ga so aina khan bada ko adi 37000 dagi mase tare khalasi ba duga masagi amadu karino 36500 natra 35 na 35 la 35 pura lising ani ni ne de ta adu ngasi trade tawse ki adu ngasi di aina khan bada ko mase ngarang adi market se su adum chele leiba ngam bana teba go adu ngarang do mase di run taw ya ba taw greba ngasi di ma rest taw do male ba iwa khan de rest taw do male ma makharom da laga su rest se swaida taw duri ko mathaglom da laga su rest se sigi mapa swai hida rest aidi kana taw aidi potha ba do aidi ko chu yam sang na chele ka dang ha wa be potham ngan pothai dana ma su aidi bank ni ti su som da haigal ga su swai mapa se ma se potha do male makharom da kuma ga su swai mapa se ma se ngasi se potha raga aidi sideways da lai do male ko ado ngasi se
gap up through to Malay. Gap in Adugi in Kalaido. Gap up Malay. I have 50% of my year with this Hadiam Makakumedana. 50% Mula Magam, Kitam Baziki 37, 35, damn periods to lock the one and come. Gap up to Sigi line Sidagi Matakasa 38,000 gi mathakta ko adoita di kharap phajagi ni kai gumat gap up laaga khitang khang laaga 30 to 38,000 gi manung sida leiraga di sigi manung sida ne sideways lakwa ya bagi kanu da leir so sida khitang khang nan dare khalo khitang khang nan dare khala si adoita su sigi marak sida ne sideways lakwa ya be chance leis Kagumba Makasi the Ku Nandaraga, see the sideways Nahang later Magamu Tara Agasu. Quite the gi Masagi 35,000 gi, quite the gi saw book and she see the another lady. Sima Pumsi Sigi Manung Shidama Sang Silla Agadi Tabadi Pakna Yam the line at Tabading Amaroy. Kagino Hadagadi, see Yam saw book and only. Tha ani sang na semamba support zone hai tare ko am ku ina sida tha ani ni thorok te bada lei gari to natra sigi mafam se ma irai lai na pass taw ngamoi makharom da hai thara ko ko sida gi test tawra ga hagal pe ai natra ga sida consolidate tawra ga da matam lo bo yai beng nifty ko one day ne kitang khak time frame je kitang handorok se 30 minutes da yengsa 30 minutes da khoi khara beg la kan yeng si ko karam ba mong de la khib noina soi da dum sara pa mo khoni yeng bai si da train se down train de la ga kari se ma me ko flex ma sa ma se ma me ko bearish da market se la ga si da flex ma sa ma se ma ga continuation tor ko ni bearish continuation yani ko mem haidi my all time high si yo ra kan da tare tare aduga sida flag am sembirame hairiba flag sidagi breakdown tawra kanda sida bearish the lakpa market ne bearish ta mu continuation ne tawreise adu mana bearish ta mana continuation tawreise kadai bok tawre no si bok tawre ko sigi jaga sida di yamna strong kano da support zone ko si leiram banina rise ma se sidagi magi structure se change tawnu na bo phone reiba change tawro por yeng ase change tawro po siam line na di tawro po ding moi na tra mana change of nga si se kai ma gap up to open tawre khala se gap up to open se sigi mathak si do open taw graga di ko chai mathak si da id point jing si ko kyam oi banoi no 38,000 ko nga sai gi adum kana du ni 38,000 gi mathak soi si da gap up se open tawra ga di khara ka gi be ai Kaguma mana gap up open tawine na swagi marak se 37,500 400 swai do open tawra gadi mana kage na karabda ko kage na karabda swagi daga sibong kano sibong ari 38,000 swai bo sida mukam kano da leiba ada yenga se ko aidi mamang da su sigi mafam sida ko zone lei giwani na sida aidi kano me amama unfilled order mayam ma leiram su ai unfilled order mayam ma sida leiram da nei edi buyer gi mayam active oisilla agadi market to dum lakwa ya bagi chance lei ko adu sida la kan da i wakhan da di swai joru bada amuk sida consolidate to bana traga tarak tu bo mal sigi 38,000 gi ma pass hoise 30 minutes ki ni ko then ko mayam na kwai da gi pam na ba 5 minutes ki da mu jing siu 5 minutes ki time frame ko 5 minutes ki koi intraday ki da hai tare na tra 5 minutes ki da di direct market se tara ini bu lep leitana de khar sang nei lo ro ke date 15 sai de gi lo de khar la retracement tawra ga ku mei bu tra di magi structure se change tawro ke ba swai da mateng khak date 18 da structure change tawro me
ko date 18 days structure se change tawrame masang kha adu date 18 gi structure masa hai su intraday gi oine yenga gadi ko intraday gi oine yenga gadi dum phajana sauri ba kinoni sagi sida market se pura bearish ta continuation tawraga laga to sida magi trend se kitang kanoda si form se ne bula amis ani ko me sida bearish ta ma se continue la kan da sida ngak tang rias lawrame natra ko sida su sem ngasai ko gi one day gi da ma khoni jingam bado andugi type ta bearish ta la aga sida ngak rias lawrame flag masa ma sem me du continuation nam la ko ni sida ko continuation la ko ni anoba ngang sing adum jeng silu ko si just adi isa na si loina uba fangadam ne loina ko adu uba fanga kan di hen nungai di ne market trade to ko kitang sing khalake kano se bearish la amaga nasai sida flag am form tawrumaga kum dharaga kadai bona mana kum mi se ko si pura retracement ni lawe adu se down trend ni dum nata down trend ni duga last sida zone nam thengnaru re zone se thengnaru kanda sigi zone sida aidi ko already order tawruga leiba unfilled order mayam am thengnaru kanda aduga haigalak bane ko adu sigi zone se kada waidano leiri se kari number ki zone adu su koi yengbe ai ko pixel laga chanbar yengsi 5 minutes tadi chandu mandra in khanbada kitang time frame kitang hengalo 30 minutes kumda yengsi jam selai ko ada date to 16 da 16 gi da form tawgiba 16 da laigiba kainoni ba demand zone ko market se soida 18 16 soi sida haigalaga sida consolidate tawraga leiraga kakhat khiba mafam ko amuk taraga si plus tawramaga amuk ka gi bani adi matum ka gi bidai si mafam je sma lakidare natra damuk laga sida plus tawramaga hojik se haigalak pani adu hojik se si haigalak pa matam sida koin udui se sida khara saung view se koin je kan koin uri sidagi mana haigalak pa matam dadi somna kan da su leibadi myam leiri si gi jaga se sido ina yengbira asi ko hidel la aga mana ka khalak ba yabagi chance ka khalaga si baung ne 18000 38000 last 38000 the pop tai na tre ta ko adu ngasi se mathalom na karak bada 38000 se koi 38000 gi maya se dum target to bujai ko sigi jaga se haida garagadi karak pai di 38000 se kan leire kai gum 38000 si mathak ta mana gap up to open tawra agadi adu di 39000 ne simak te thaji de ko swaidagi dum gap up to open tawraga 38000 gi target lakpa yai aduga atopa mana makharom da kumgaragadi sidagi mu slip mu tawraga makhada mu open tawgaragadi magi next level layer sigi level simalani 36300 choida ko 36300 natraga 250 swaisida sidagi se mu tagaragadi adudi haidi khara so mu kumgarani natra soibawda Bank Nifty gi Rajib kai lai ribo nang site gi comment kem lai je ra yara bo loina ya oja loi haido kare haido ai ye basa ado sa ga sumana bra ye ga tam okay oja ga satra ga ni to manani ke ai du doctor makha gi do adugi do dang khang da adugi sa da khang pani da hoi koi saina dum analysis to minasi ko
ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯦꯔꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯚ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯗꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒꯤꯗ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯛ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯤꯐꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯗ ꯁꯣꯜꯖꯔꯗꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯣ 30 ꯃꯤꯅꯠꯁꯀꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ हाई हेड से बैंक निफ्टी की वांग हेले निफ्टी की याम कन वांगुदब टेक्निकल एनालिसिस के मरी लेना क्वेश्चन लेरगदी हाइबिरो हाइबिरो मैम क्वेश्चन अमता औ हाइबिरो ओके स्टार्ट येंबसे इंडेक्स स्टार्ट येंबगा फ्यूचर स्टार्ट येंबगा करमना नुगाइगदगी ऑप्शन खाना बगान अनिमक नुगाइ को अनिमक नुगाइ अदु अइना सिनबा अमदुम सिनबियो अदुगा इंडेक्स ने हेले फीचर ने हेले हाइबा लेते कनागुमना हाइरगदी अदु दम तासेलो अदुगा केमदे जेनरुनो कगेनो हाइरगदी एदि इंडेक्स तगी डेराइव तौथोरगा फीचर दो सेमकपनेबा को फीचर गा इंडेक्स का याम नकनै को अमु अदुगा खोइना कगुम नंगना ट्रेड तौबा मतमदने ट्रेड तौबा मतमदा वॉल्यूम एनालिसिस तौरगा ट्रेड तौगे हाइरगदी इंडेक्स सिनबा यारोय फीचर की चार्ट ओइना सिनबियो को कगिनो हाइरगदी इंडेक्स तदी मयामना ट्रेड तौदबनिना वॉल्यूम फॉर्म तौदिबा वॉल्यूम आइसे कइनो नंबर ऑफ ट्रेड तुनेबा को नंबर ऑफ ट्रेड्स तुने वॉल्यूम आइसे अदुना नंगना वॉल्यूम की चार्ट आइदि वॉल्यूम के एनालिसिस के लोइना नंगना ट्रेड तौगे हाइरगदी फीचर को फीचर की चार्ट यूज तौबियो अदु नंगना वॉल्यूम सिजनदबेदा वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम की इंडिकेटर लेइदना मैम वॉल्यूम चार्ट हाइबा लेइ देदी वॉल्यूम प्रोफाइल गाइने लेइरि को हाइरिसिंग दो नंगना सिजनगे हाइरगदी फीचर चार्ट सिजनबिरो नत्रगना इंडेक्स अदुम सिजनसु कैसु काइदे अगी ओइनदी इंडेक्स ना नुमाइजे केकेनोद अई मसागी वॉल्यूम दसु याम कना हापते को इंडेक्स सिना मार्केट की कनो से सब मानना सटकनेबा को ते बैंक निफ्टी दो हजि मार्केट से कदाइ दे चलिबो खोलिबा 37252 हारानि नत्रा खोइदम अदुगा फीचर के मुजेंगा गदी बैंक निफ्टी दा निफ्टी बैंक को निफ्टी बैंक की फीचर नवेंबर हारसी क्या नो 37,252 को बैंक निफ्टी फीचर दे जेंगुरगदी 37,270 स्लाइटली कनो लाक्तरा डिफरेंट अदो बैंक निफ्टी ngasi closing kya da pi gi ba har kan da mayam na higher tuising ngasi closing do soi da pi gi har ne ba ado feature pai ba mi no mu jeng बैंक निफ्टी do ngasai di soi da lo sing gi ba ne ha na ko ado ani mak se fajana yeng ba mi sing na de dum sigi बैंक निफ्टी की closing har ga di index की closing do level lo du se ko sida se suppose se da ko na NSE india da sang kan da 37,128 बैंक निफ्टी से closing pi gi har ko दस इंडेक्स ने 37,252 दे लइबो हजि तो सिदसु डिफरेंट खर ओइद्रा अदो फीचर ददी अमुको मेन डिफरेंट ओइबो नदा सि ननिंग बा कनो दो यूज तौबियो सिदा इन सपोज स्टडी ज संगगा वॉल्यूम चार्ट हावे वॉल्यूम चार्ट का फीचर द ट्रेड तौबनि न अई मखादा वॉल्यूम थोरे नत्रा वॉल्यूम याई को होजे ना हाकी वॉल्यूम चार्ट तो सिदसु यावरबनि वॉल्यूम चार्ट को अदु सिददि अई फेस रिफ्रेश तौगे सिददि वॉल्यूम की चार्ट लाफम दी लेरे दुगा वॉल्यूम चार्ट थोके से हाफसे लगे को गिंगसि वॉल्यूम चार्ट को किसिदा वॉल्यूम माइना ई रेगा वॉल्यूम नॉट अवेलेबल है रहिसे
difference kay no hagadi difference is that nifty bank sina index ne index ta dekho trade tawde ko aduga bank nifty ki mai features hai sisina sida dekho trade tawe ni me ama sida trade tawre aduna magi trade tawrabni na magi volume form tawre aduna volume jengba yai so na different khay lai do ai gi apam badu gi matungina adum use tawbiyo ko